بسم الله الرحمن الرحیم. حمد جبونا خدا، صلاة السلام سر پیغمبر ما حضرت محمد، رحمت برکت عفو مغفرت خدا سر وبه سر مبه انشاءالله. گلی برای عزیز و دلال دماوا دماما بخیر به انشاءالله. براستی گاوا گو ام قرآن پیروز تماشا بکن سورت شورا آیتا 3 و 6 ئاەتەکە بالکێش بالامە دکشێنێ سەر ژیانە ئاخیرەتێ، یعنی ژیانەکە گرێدای بە ئاخیرەتێژمەڕە شیرەتکێ. ئێتابی قورآن سێری حتا داوی بالکێشە لێ ئەڤ ئاەت ژی بالامە دکشێنە سەر ژیانە ئاخیرەتێ، ئەڤ ژی مەتەڤە عەلاقەدارتکێ ji bo ku em armanca jiyana xwe yê dunyayê ji bîr nekin, xelasî û bextewariya axîretê jî em ji bîr nekin û ji bonî wê em bişuxulin. Ev ayet dîsa bala me dikişêne ser distûra îmanê, baweriya axîretê, cihê ceza û mukafatê belê. Meyzênin Rabbê me di vê ayeta pîroz de wiha fermand kî: Eûzû billâhi mineşşeytanirracîm. فَمَا أُوتِيتُم مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. تشتاكو جوار هاتيا داين أو پرطالا جيانا دنيايا دايناكو لجم الله تعالى يا أو جبو ينكو باوري بينن وخوا بسپێرنا خدای خوا هێچێتر و ئەو مایندەترە بەری. تشتاکوێژ ئینسانە ڕەمێنێ ژیانە حەیاتە ئاخیرەتێ بەری. فەما ئوتیتم من شەیئین فەمەتاع الحەیاة الدنیا. تشتاکو ژوەرە هاتیە داین تشتێنکو خودێ دانەوە خدا دانەما چه هەبێ بێژمار تشتاکو وەرنە بیرامە وەرنە هشێمە تشتێکو ئەم خودیێ وانە مال، ملک، مەقام، زارۆک تشتێ لەسەر ناوێوە هەبێ چ لەسەر ناوێوە هەبێ بەرێ لە بیرا خۆ بێنن ئەو تەڤک ژی دایینە مەیزێ تشتاکو فەما ئوتیتم من شەیئٍ تشتاکو ژوەرە هاتیە داین بەلێ. دەماکو ئەم ئینسانێکی پیر یەکی ئیختیار ببینن بێحال کۆپال دەستی ویدا وەختاولۆ زۆرێ دمەشێ دلێمە پێ دشەوتێ و ئەمژێ پرسکن ئەم بێژن ئامۆ خالۆ تە چ دیتیا وێ فکرێ وێ کور فکرێ وێ بێ تشتێک نەدیتیا ئێلێ ڕاستیە ژیانە ئەمەژی ئەڤایە بەلی ئەمژی ئەمێ ئەگەر عەمرێکی درێژ بێ ئەمێ کەونە حالێ بێحالادا سوبحان الله وەخت چاوا دەرباس دەبێ لازمە ئەم چاوێ خۆ vەکن حەیاتامە دەرباس دەبێ لێبەلێ ئاداوی حەیاتە ئاخرەتێ ji bo me hemûa rastiya jiyanê ew e belê. Rabbê me fermand kê belê wema indallahî xeyrû ve ebqa. Dayîna ku li cem Allah Tealaya ew hê çêtir û mayîndetir e payîdar ew e ew ê ebedî mênê belê. Di vê jiyana dinyayê de pîlanê her kesî hene. Mesela insan difikirin dibe em ê çend sala de çikin em ê vêkin em ê xwe pêş debin em ê hal û mal qizinc kin em ê mulk qizinc kin em ê êne vî mevkî vî meqamî em ê vêkin û em ê vêkin. Pekî ji bo axîretê em çi pîlana dikin çi pîlanê me ji bonî axîretê hene berê em çi difikirin eger em axîretê bifikirin qîmetê van pîlanê ku em ji bonî dunyayê dikin namênê belê.
لورا ئەو هەموو وێژ دەستێمە چێن وێ لە دنیایê مێنن یانی حەقیقەتدا ئەف تشتê دنیایê got em xwediyê wa zan dikin ne ême ne belê hevalê me malbata me mesela ê ku em hez ji wa dikin gelê me lêbelê ew rastiyeke ku di dawî de em ê tenê mênin û bi tik û tenê belê em tenê hatine dunyayê û em ê tenê jî ji dunyayê çin belê eger di vê tenêbûnê de em xwe bi Rebbê alemê em xwe bi xwedayê xwe vegirê bidin em îmana xwe îbadetê xwe exlaqê xwe jiyana xwe li gorî daxwaziya Rebbê xwe em rast bikin hingî jiyana dunyayê jî wê bi qîmet bê hingî ev karê me yê dunyayê jî wê li axîretê ji me re ebedî mênin hingî bêqîmet nabin belê em dîsa guh bidin vê rastiya ku Rebbê me ji me re dibêje فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى تشتين جبو خدا ميزي باشترن إيمانا خدا عبادت جبو خدا قنجي جبو خدا تشتي بس جبوني خدا ورنكر ام في آيتي بفكرن آخرت وكوي روجوا جيانا مدا آخرت وبي بيوكو ام هردم لي بفكرن ام جيانا خوشي لغوري وي سراست بكن بلي قيمت دنياي بيوستكو بقاسي سكنا دنياي بي قيمت آخرتي جي او جي بيوستكو بقاسي سكنا آخرتي بي بلي قيمت دنياي بقاسي 6 صالي 5 صالي 7 صالي 9 صالي 100 صالي آنجا خلقاس بي لقيمة آخرتي جي بيداوية جيانك بيداوي البيشيامية راستيا جيانا ما أفا بيجا بداخوازي ودعاكو أم خوشبير نكن أم جيانا يعني راستيا جيانا آخرتي أم زانبن أم جبير نكن أم خل جبوني آخرتي أمادة بكن بالي خدا وربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته